Ake sibingelele kakhulu obingelela yona leyo ndoda bathi uDr Mhlongo icabanga ukuthi thokoza sithi bayede sithi emakhosini siyaphaphatha sithi thokoza wena osekhaya ohleli kusofa ohleli embedeni ohleli kulesa sigcike esichekile ohleli kulowa sofa obhobokile sekuyisikhathi ke sokuthi sikwazi ukukusiza wena 083 406 8658 083 406 8658 le nhlupheko esekhona ekhaya uwena ungakwazi ukuyinqoba lokuhlupheka okukhona ekhaya uwena ungakwazi ukuqeda futhi angithi awunamfowenu wena ukhala ngalokho angithi awunadedewenu wena ukhala ngalokho angithi wena uthi awunababa ukhala ngalokho angithi wena uthi awunama washonela abazali ukhala ngalokho selifikele ixesha lokuthi ushintshe leso simo kungabe kusabi isimo senhlupheko siphendule sibe injabulo ekhaya ngabe usindisiwe ngabe uyakholwa ngaba ukholwa simukelekile lakakhaya ngabe umhlophe umnyama ngabe unsundu ubuvu umuntu wesifazane umuntu wesilisa uvumelekile lekhasi nespecially ekade sikhona ekade singumhla ka8 kodwa ngenxa ukuthi abantu bacelile baphaphatha bacela ukuthi babunjomane sinenkinga emsebenzini abasivumeli ukuthi size ngenxa ukuthi asivalanga sabe sesenza uhlelo lokuthi umhla ka14 13 and 14 kube kolosihlanu nomgqibelo luyabuya futhi uhlelo lokuthi wena sizokwazi ukuthi sikuphakamise ngoba inhloso yethu yokuthi noma ungahlupheka ngoDisemba kodwa yenza sure ukuthi ngoJanuary noFebruary uyihlelelile impilo ake ngikusho lokuthi impilo namhlanje beyingcono kuqala ngoba bekutshalwa njengamanje sekufuneka imali ngamanye amazwi impendulo yakho konke imali ake sikushoke lokuthi isigubhu kahle kahle ekade zaziwa ilezi igubhu lezi ekade zibizwa ngokuthi amaselwa kwashaya isikhathi sakhe indlela yezigubhu ezintsha ngoba lezi ziyaxabanisa umakhelwane abanukana kuthiwa wena uyathakatha kodwa la akekho umuntu onuka wena ngoba uboni washo umuntu ugqoka iwashi wena sabe sesakhe indlela yentsha ukuthi sikwazi ukufaka la iwashini sikwazi ukufaka efonini ubhopop igwili uboyiqaphela asikho isigwili esingaligqoka iwashi asikho isigwili futhi esingayiphathi ifoni encane ekhala kancane kodwa uthola ukuthi nawo wonke amafoni awu3 kodwa khona ifoni ekhala kancane lalela ke sikutshela imfihlo yalapha akusiyona ifoni ngoba kuyifoni isigubhu leso kuphela sazi uyena nendlu yakhe ukuthi kahle kahle yini le nawe sekuyithuba ukuthi sicubelele labo makhelwane bakhe abahamba ngeemoto kodwa basebenza umsebenzi obhedayo labo bhuti bobuhlezi babona emsebenzini osebenza nabo wena unamali kodwa wena basuke begijimelela kaMhlongo bahlakanipha kuseyisikhathi nawe usengahlakanipha kuseyisikhathi wenza into oyenzayo kuseyisikhathi ngiqonda ukuthi nje ngomhla ka13 and 14 kobe kunjalo siphakamisa abantu ngendlela emangalisayo sibasiza futhi abantu ngendlela emangalisayo bamba nayi number 083 406 8658 mawufuna ukuba ingxenye ke especially kuyabhuka umesana uphonseke nje angathi ungena kusimi ngiphula uyabhuka ngoba ngalela langa sobe sisebenza ngabantu ababhukile wena ungabhukanga siyaxolisa kakhulu sithatha abantu abawu10 nje kuphela esobe sibathatha wena ungidlule ku10 mabathi 11 sesiqedile asakuthatha wena 11 ngicela usixolele kakhulu umuntu obenenhlanhla ozobona le video 083 406 8658 thola le video lemase uyitransfer ukuhambise kudade wenu noma thola le video ihambise kumfowenu lo mukhelwane wakho ohluphekile uthi uyazama kuzameka osehamba inyanga idlala ngayo akazi nathi uzobheka ngeke ungamnika le video uthi nje fonela uNjomani nayi number omngcono 083 406 8658 sakhe lo wakwazi ukuletha imali sakhe lo wakwazi uthanda abantu sakhe lo wakwazi ukuthi wenze izinto zenzeke sakhe lo uyena wakwazi ukusiza impini zakho obhekene naso kwesikoleni uthisha uyakwazi ukusiza lo kwemaphoyiseni uyakwazi ukusiza lo uprincipal ukuthi uthi mama bakuhlonipha uyakwazi ukusiza lo ngalona nje kuphela uthola zonke izinto noma izinto ziyenzeka iprice yakho nazinto ziyenzeka u7500 kodwa kuleli langa kumhla ka13 and 14 uzoba izinto ziyenzeka u4000 rand uyabhukwa ke njalo uyabhukwa njalo ngiyazi khona abantu abajalo ukushanga ama surprise ngicela ukutshela uyojika sowufikile kaMhlongo uyabhukwa 083 406 8658 asibonane ke mhla ka13 and 14 kobe kunjalo bhuka mongabhukile usiqolele ke sikwazi ukukusiza asibambaneke evideo elandelayo sekunjalo.